Lefapha la Thuto North West le lakaletsa mahlohonolo ho dihlopha tsa mmino tsa dikolo tse yang ho qothisana ho SASCE. Ho tsa matjhaba Israel e kgutlisitse ditopo tse bodileng tsa batho ba Mapalestina Gaza. Mo kgwebo theko ya mafura e tla nyehla bakeng sa bakganni letsatsing la hosane. Mo tsa dipapadi Lebohang Thikga o boetse ka sekolo sa ntshetsopele ya bolo ya maoto ka hara province ya North West. E re ke amohele mohi ke Thope ya Hamokwatle. Setho sa komiti ya phethahatso lefapheng la kopanelo ya puso tshekatsheko ya bodulo le ditaba tsa marena Kgaoakgeng Molapisi o feleditswe ke ratoropo wa masepala wa selehae wa Ramotshire Moilwa mo lekgotla dinapitso le hloho ya lefapha Kgomotso Mahlobo ba ile ba phethela kgwedi ya Ntate Mandela ka ho nehelana ka nako ya bona ya metsotso e 60 le metso e supileng ka ho nehelana ho lehae la maqheku la Dadkes le motsaneng wa Dinokana le Kgopane Eziraste. MEC Molapisi o etetse sebaka seo mo a nehelaneng ka dikobo, diphuthelane tsa dijo, diphuthelane tse hlapang le ditoulu tsa basadi. Lehae lena la maqheku la Dadkes le theilwe selemong sa 2006 ke mme Kgadifele Sebokgodi ebile ke mokgatlo o e seng wa mmuso. Ke mokgatlo o fanang ka ditshebeletso tsa polokeho le bophelo bo botle ho batho ba seng ba hodile ba dilemong tse bohareng, batho ba phelang ka boqhwala le batho ba kojwana di mahetleng. Ha ratela pele o tse monate, Lefapha la Thuto North West le ekeditse mahlohonolo a bona ho dikolo tse ileng ho emela province ho diqothisano tsa mmino tsa bomampodi ba 2024 ABC Motsepe South African Schools Choral Estate Fort e leng SASCE ka bokgutshwanyane. Pina ho tswa ho bomampodi e tla qala hosane ka la 7 ho isa ka la 11 kgweding ena ya Phato kerekeng ya Rema Mane Randburg Gauteng. Mphata Molokwane e leng mmuelwa lefapha o bua dintlha tsotlhe. North West is sending 22 choirs from 18 schools that will be competing at the national championships. That is 7 primary schools and 14 secondary schools. Other schools are competing in 2 sections. Choirs will be accompanied by 47 teachers, including conductors and 18 departmental officials and provincial task team members. Choirs will be traveling from 6 August 2024. The department will accommodate and cater learners, teachers, and the officials during the championship period. The MEC for Education, Viola Mutsumi, also conveyed her heartfelt wishes to the choirs and the conductors. Mokgatlo wa beng ba dikhamphani tsa tshireletso tsa private e leng TAPSOSA o ipileditse ho metjha hore e tiiswe ho laola banka menyetla le dikgahlaopi borabomalekele ba matswantle sektoreng ya tshireletso ya private. Mme sena se tla ka mora hore ho fumanwe malebia a 95 mo ho belaelwang ha ene le kampo ya sesole mo se ikwetlisang ho entswe eka ke sebaka sa mannete sa boikwetliso White River Mpumalanga. TAPSOSA e kgothaletsa hore ho be le diphuputso ka hare ho difeme tsa tshireletso tseo beng ba tsona e leng baahi ba dinaha tse kantle le bao ba kenyang mosebetsing basebetsi ba senang ditokomane. Ha re lekola tsa matjhaba, naha ya Israele e kgutliseditse ditopo tse ka fihlang ho palo ya 90 tsa Mapalestina tse bolauweng ha sesole sa bona se ne se itwanela Gaza. Kantoro ya bophelo Palestina e boletse seo. Ho a hlaka hore na ditopo tsena di epollotswe ho tswa mabitleng ke sesole nakong ya dikgoka kapa ke batshwaruwa ba ileng ba hlekefetswa le ho bolawa. Hamas e boletse tlalehong hore ditopo ho nehelane ka tsona di le maemong a bodileng.
ho sena le kgoneho efe kapa efe ho tseba hore ke bomang. Ha o so be le puo ya ho ntsha maikutlo ho tswa ho sesolo sa Iseraele ka ho kgutliswa ho naha ditopo. Nakong e fetileng Iseraele e boletse hore e kgutlisitse ditopo ka mora ho bona hore ha se ma-Iseraele a neng a kwalletswe ke ba Hamas ha esale ka kgwedi ya Mphalane nakong ya tlhaselo e Iseraele. Moiri ke behetse na tsa matjhaba re kene ho kgwebo. Bakganni ba ka lebella ho nyehla hanyenyana dipompong tsa mafura ka kgitla. Lefapha la dirashwa le matla le phatlaladitse ha bobedi dikgerata tsa petrolo di tla nyehla ka disente tse 15 litara. Theko ya diesel le yona e tla nyehla ka disente tse 28 le disente tse 17 litara ho ya ka dikgerata. Mme lefapha le hlokomedisitse hape hore litara ya illuminating parafini e tla nyehla ka disente tse 29 ho ya ka maemo a lebenkele. Moifella mona kgwebo ya rona e re phethele ka tsa dipapadi mo re tlang ho ba le puisano le Lebohang Junior Mathiga le Ntatae ka sekolo sa bolo ya maoto seo ba se thakgotseng ho ntshetsa pele bolo ya maoto ka hare province ya rona ya North West la Afrika Borwa. Ha re kena ho tsa dipapadi wena Mohia Rateha jwalo ka ke hlalositse hore re tlo ba le puisano le balelapa la Hamathiga ba re etetse letsatsi la kajeno diphaposing tsa rona tsa kgaso ho tla re bolella ka sekolo sa ntshetsopele ya bolo ya maoto ka hare province ya rona ya North West. Mme ha ba felle mona ba tla phatlalla le naha ena ya Afrika Borwa ebile ba tswelele mafatsheng a mang a teng ka hare ho lefatshe la rona. E re ke la moheleng ba khotsi ba ka ebile re ke tsho jwalo bane lena la tla pela ke re ga buisana hape. Ere ntate a itsebise abuti ke lebitso ke mang? Mana ka lebitso ke na Lebohang Mathiga. I'm a 19-year-old aspiring footballer and also the team management ya Lebohang Sports Development Academy. Ntate mme le babuhi ka hae ya bua mona ke Lebohang Mathiga. A founder, a head coach, motsamaisi chairperson ya Lebohang Sports Development Academy. Re tlhaha le mona Klerksdorp Dawkinsville. So mabitso jwalo ka he kile ka botsa Lebohang ha re utlwisise taba ya Lebohang ba bangata. Taba ena a se tabanyana fela. Wa bona ke lebitso le lengwe le ke le filweng ke batswadi ba ka. Ya he o ya tabeng o ya bukentse kgolo tsa bophelo bo sa feleng. O tla tseba hore ho baneng motho a tlamehile a lebohe tsatsi le leng le le leng. Jwale ke ka mo utlwang ho Lebohang is a brand. Le be le se le bitsa le sekolo sa lona Lebohang. So ha re bua ka Lebohang Sports Academy re bua le lelapa la Hamathiga kaofela. Ha o ka re qhaqholela dikantoro tsa teng hore na head coach, team manager, jwalo ka ditjheleteng jwalo ka William Plella ka morao ntse re bua. Ke a leboha. Nna he jwalo ka Lebohang e le nna the founder ya this academy. Ebile ke le chairperson ya this academy. Ebile hape ke le a head coach. Ora ke le ntho di a thoma. Wala o tlamehile o thome o bona hore dintho di tsamaya jwang. E re hentse ho la o na le di coach tse dingwe. Be o tseba hore ho hlokahalang a ho hlokahale eng. Wale mhlankana ka thokwa ka bona e le Lebohang. He is a team manager. He is a team manager hobane I know the love, only this love of this beautiful thing called soccer. So horebe a manager, I know he knows all the tactics and everything tse hlokahalang ka hare ha sehlopha.
Wale, I've got my younger sister, e ke tsetsweng le yena re le 2 fela. Lebitso la hae ke Lebohile. Wale o tla bona re mabitso a tsamaya. Ho lebohiwa. Wale ke Lebohile o nyetswe ka hara Molefe. O nna mona mo 21 mo Jobetina. Wale yena ke yena a general secretary ya this organization. And then hona le o mongwe le yena ke Lebohile. Ke yena mme ya tsala mohlankana motho kwa ka. Ya ke yena public relation officer. Bare ke PRO. Ebile o tshwareletsa matlotlo. Wale e jwalo re aga a brand. E nngwe tlhwatlhwa. E bona gale ka re ke nyane ha e thoma empa hobane re phielletsa re lebohe. Ke a kgolwa ntate Modimo wa tseba ntho e re etsa. Ile leboha. Se qadileng sekolo sa lona ntate Mathikga? Me e re ke se qadile ka di 5 tsa July. But the intention I thome maobane. Wa bana ntho wa etsa o plane o check le hore mara ntho ena wa irata or we etsa ka wa tseba we etsa fela ka re bona batho ba etsa. Wale yona a sa le kelelwe le teng, you know, re bolela ka bo 2017, you know, I can see ke bona mohlankana ka the love of this beautiful sport. Ka bona gore mare ntwena e hloka pelo. Wa re kopana le batho re ke ra bua ke re mare ka bona gore ntwena ke etse ke batla go etsa ka lerato la kgwele ya dinao. Ale date re ka bolela ka di 5 tsa July 2024 about the planning ha sa le hlahile ka bo 2027. 2017 sorry. So ngwanona wa lona Lebohang Sports Academy ha re bua jena le kgwedi. Ona le kgwedi ne le ketika maobane. Ya mme. Taba tse mona. Nke ke ka bolela tse ngata ka lona re sa sileng ke tla o bolela ntse re ya pele. So ke batla re khutlela morao hanyenyana le team manager e le Leboga Mathikga. Re le ga nna ga ba le ena diphaposeng tsa rona tsa khaso monana. Atle ka taba ya leto la haila kileng a ba le lona ka tsoka yona le gato lena la haila la bolo ya maoto. A ko re tsipela hanyenyana Manchester wa tsamaya hula etsahalang ke ile ka bona le Dubai hula ba le mafihlang Dubai teng. Ke kopa go hlalosetsa hanyenyana ka maeto ha ho hula etsahala jwa. Na sentle ya ke passionate thata ka bolo, so bothata la gore nna ke startile at a very late age because of dikolo tse ne ke kana go tsone le tsa rugby, cricket, athletics. So ne ke tsa ntho tseo until ke fihla re etse mo Klerksdorp Technical High mo ile gore ke tsumlana ke tshameka consistently every time bolo. So ke le ka 2022 Modimo ile ampa the opportunity ya gore ke ye ko Manchester re go tshameka against Bolton Wanderers le Fleetwood United. So following that trip ke le ka khutla gape and then ka 2023 ra ya Dubai where re tshamekile tournament ko Sharjah and re jule number 2. So after that re ke kopane le agent ba mitsa Nick wa ko USA le ne o ile ampa opportunity ya gore in the coming years, at least the first or second year, ke khone go ke go tshameka le ko America. So during these trips, you know, sometimes the funds are not there. So however, not many people are willing to help. So I feel like some other players they still didn't have the opportunity you know. So I feel like Sports Academy I am able to help the other brothers of mine or sisters who are in the same industry. So I feel like ke yone re tse dirile gore ke rata go ke tla supporta papa in the academy so that re kgone go expose some other kids that are just like me also behind the aspirations tsa gona professional. Ho go qoteletswile Manchester le Dubai ho tlile jwa? So firstly ka 2020 during COVID ne go sa tlalwe bolo and all those things. So na
ke na le gona curious sometimes, so ke dula ke ntse ke search hore di opportunities tse leng teng tse dingwe ga o di tshepe tse dingwe tlampo o make sure. So yeah, ntse ke searchile fela ke kopane le kana ke account ya Simtos. So Simtos ke ile ka ba sendela message ka tsebisa le batsadi ba ka yone, and then yeah, luckily tsotlhe le tsamile sentle ga go tshameka ko Cape Town firstly. So nile ka camp ya Atletico Madrid ko Cape Town. So I think we were about 85 players, and then out of that 85 bankile 40. So we are Manchester. So yeah, that's how the Manchester trip came about. And then after that happy kile ka etsa happy research ke ntse ke etsa into tsa ka for the Dubai trip e ke kopaneng le Empire FC e le gore re tshamekile friendly le bone a few weeks back because of we have that relationship le bone. So yeah, kile Dubai le bone ba Empire teng ko Centurion, and yeah, that's how it all came about. That's great. Ndite Mathiga, taba e ya hore o keteletse o butse sekolo sa bolo ke le ka utlwa o mpha dintlha tse ileng tsang ama hore o no sa batle hore ntho ne felle ho ngwana hao fela. Ke batla o re hlalosetse yona ka seholwanyana. Maneso wa tseba taba ena is too much into emotions. A ke rate haholo ho bolella batho ka bophelo ba ka. But when I was 9 years ne ke sena batswadi, I end up being a street kid. But ba bangata ba utlwisisi ntwena. But you know, knowing ho hloka support ya ntho e ratang ho easy. Now you know, ha o ntse o na le bana o fitlela bana ba bangata ba ileng hore ba rata the sport, and bana le the dreams, but batho ba bangata ha bana lerato la ho thusa. So managing re le batswadi ba Lebohang hore re itlhokise ho ja, re itlhokise ho nwa hore re bone a khona ho ya mo a khonneng ho ya ko teng a se ka lebaka la hore rena le tšhelete. But ho hlokahala a support, you know, a support system from the parents. Sometimes you get a single parent o eleng hore wa lakatsa empa because o hlokometse bana ba bangata a khone hore a fe ngwana ona support. Now hore ke etse this academy, bare ngwana wa tlhakanelwa, if I'm talking, ngwana gore ngwana in a community a se ngwana motsadi fela ke ngwana wa batswadi. My intention ho etsa this academy ke hore one day ditoro tsa ka henta te modimo a sanka di mile bophelo henka bona ke tsere close to 10 kids one day. But just for experience wise, because when you expose ngwana to areas or whatever, international or whatever, hona le batho hangata ba dutsing ba lebelletse this beautiful sport, and you'll never know. That's why all my prayers ke phela ke ba bolella ke le health trainer o trainer o lebelletse motho a ntseng standing a o tsebe hore ke mamothiolo mohlomong a ka bona a player here. Now my intention also waka shortly henka bona hona le bana ba batswa mo Klerksdorp o mona batswa mo Kanana batswa mo Potch, you know, around the area Bukhuma jwalo ali adlala Manchester. I will die peaceful if nka bona ke tsere bana ba golang, you know, under 13 under 11 le bona ba bagolo. Henka bona ere if itle 2027 be ke khonne go nka bana at least 3 4 5 ke ba isitse overseas no matter which country, you know, to have a soccer clinics, to know hore ha to go etsahala. My son was in Manchester when Manchester City akitse ne dlala le, you know, abua le nna re lebelletse TV hore daddy I'm here, crowd nye we bona nyeo, you know, it's something I simply ke batlang ngwana ke fela.
all those players tse di leng teng hona jwale ke bongwanake so ha re bua ka taba ya mission le vision ya lona pono ya lona ka hare ho Lebohang Sports Academy re ke sa batle ho bua haholo ke ba bona ke na meno wala ke kgone ho stopa ne ke le ditso hore mohlanka nona ntho tse dingwe ka ra ka aka ba free ho di bolela ska ba nna ke etsang the most of the talking but the mission like hanyane ke hlalositse hore our aim because it's very costly ho isa ngwana overseas very costly but we want to develop the kids in a level ya hore le he aya to an international level you know abe proud of competing we want to build a community or the youngsters ne tse leng gore akaba le keng a kitse ke reng ke tlhaloselwang ka setho a be le tshesego ya hore a hona a player that is better than him wa tlhaloganya ngwaneso that is our aim that is something se re se aha go bona re etsa jwalo re nahantse hore one day Klerksdorp ono ya lona exactly Klerksdorp Northwest South Africa it tla be ya metswe ke ngwana from the Dusty Street sa mo Klerksdorp a tshameka ka kwa go mawatle ya mme